Virda Alevîtî wek ku dînekî dinê ku wek oleka dinê wisa resim kir xiste nava ewkê îca hem navê Pirtûkçeyê jî demokrasî û komar bû cumhuriyet bû yanî van kesên baweriyên cuda cuda ku dibînî ku Xristiyan hene dîsa em bêjin cihû heye dîsa Müslîmantî heye di navê de jî Alevîtî jî xiste vê derkê îca yani gelekî bertek jî hatin nîşandanê hey İmamoğlu bersiveka vê yekê nedaye ca tê gotin ku CHP jî wek bêjin vê ewkê jî vê meselê jî bawayeka dinê de dibe xusûseten jî İmamoğlu dibe gelekî bertekê tûn jî hatin akşam jî vê yekê haniye ser manşeta xwe em vê yekê bêjin îca em li malê ne newsa şevakê heta var em li malê ne zêdetir îdî em bi telefonê mijûl dibin yan jî em tabletê mijûl dibin yani em ser internetê wext û demê xwe em derbas dikin ji ber wê awayê jî internet têra me nake zafî caran îdî em bi dîmenên yên vîdeoyê yani görüntüliyê em bi hevdûra xeber didin bi nasê xwe re aqrabayên xwe re bi cîranên xwe re ji ber ku çûndin û hatin tune êce internet têr nake internet zû xilas dibe ji ber wê awayê jî hemû operatorên yên telefonan di meha Remezanê de gigabaytek internet wê bigînin aboneyên xwe em ji berê xwe bidin vê yekê Li ser tevdîrên li hemberî vîrusa koronayî welatî li malê bêtir internetê bikardînin. Wezareta Ragihandin û Binêsasiyê bi operatorên telefonan re rûnişt. Ji bo meha Remezanê kampanyayekê taybet hat destpêkirin. Ji bo 81 milyon telefonên bêrîkan gigabaytek interneta bêpere wê pêdayîn. Oyun oynuyorum ben de. Toplarını göster. Ev internet wê di meha Remezanê de bê bikaranîn. Wezîrê Ragihandin û Binêsasiyê Adîl Kara İsmailoğlu bi vîdeo konferansê bi midûrên giştiyên operatoran re axivî. Biryar piştî vê axaftinê hat girtin. Ji bo 81 milyon aboneyan gigabaytek internet wê were dayîn. Anne nasılsın, iyi misin? Ev internet wê meha Remezanê bê bikaranîn. Beriya niha jî ebayê ji bo malan 8 gigabayt, ji bo 780,000 xebatkarên tenduristiyê 5 gigabayt interneta bêpere temîn kiribû. Wezîr Kara İsmailoğlu got ku ji bo 13,000 xebatkarên tenduristiyê ji bo sê mehan 15 gigabayt û 15,000 deqîqeyên bêpere wê bêdayîn. Evê vîrusa koronayê gelek tiştan medahîn kirine gelek tiştê çawa medahîn kirine hewqas tengasiyê da zehmetiyê da meriv çawa dîsa pişkiriya xwe dîsa qaweta xwe dîsa enerjiya xwe dîsa moralê xwe xira neke sabir vê yekê da gelekî zêde sabra me hînê me kir îca hinek rê û rêbazên dinê jî hînê me kir çi ne rê û rêbazên dinê di Remezanê de uzanî ku sohbet hebûn li wek bêjin terawîh hebûn nimêja terawîh nehate kirinê waz lazimin ji vê mehê de gelek kes li benda vê mehê bûn ku di vê mehê de xusûseten uzanî ku em bêjin îbadet û taet û nimêj û dertêne pêş û gelek kes jî di vê yekê di vê mehê de germ dibin di vê mehê de îbadetê xwe zêdetir dikin îca mesele korona heye ne çûndina camiyan heye camî ji ber ku girtîne îca sîstemên dinê jî têne kirine yek ji wan sîstema ne wek ew jî müftîtî tê dikin wek bêjin serokatiya ya Diyanetê berbelav kir li bajar û bajarokan yek ji wan bajarokan jî midya de nazê berê xwe bidin midya de li wê derê jî li ser internetê wehs têne kirine ca xebata ya midya de bikat çi dasê de xalis li ber min e xalis sibata bixêr be ez bînim ku li piştê jî ti keseke xuya nake diyara ku gelê midya de jî rêzikên yên derketina derve jî bi cî tînin Remezana te yê müftiyê em bêjin yê midya de jî pîroz mübarekî bê hemû midya de ka ev rewş di çi astê de ye çi dikin gelo bertek çawa têne danînê standinê vê yekê çawa dipîvin û xebatên yên müftîtiyê di çi astê de ne gotinê bidim te û midya de xalis
بله برز حسین اکر براستی مها خیر و برکت دا مها وگو به سلطانین یازدان مها رمضان پیروز هات همجد به هم لوا هم جیل العالمان اسلامی پیروز به براستی وقتا گو اف مها پیروز تی دناف گلی ما دا بهتر ولاتین وگو بچه مزگفت دمی خل مزگفت در باس کن تراویحی خو بجماعت کن وکی دین میجی خو وقت بجماعت کن ختمه خود کن وکی دی اجوره بجم وگو به احتکاف های چی که زحف گرین گوینا کل مزگفت در باس کن وکی دی مقابلات کن بیشتی كورونا فيروس براستين هاكل مزقفت اف عبادة حمو هاتنا سكناندن ولاتين هاكل مالي خود منن وفا خباتي وفا تعات عبادتي خول مالد مشينن سروكاتي كارن ديانا دجبونا ولاتين مالي نبراستين هاكل برنامج اماده كريا المردين جول نافشي اف برنامج هاكتي مشاندن وعزين مفتتيا ميديا دي بريز نور مهباني مايا قالوا اف برنامج شي هرغولي وشنو اغاهيا دي ما بريز نور بخيراتنا شرما قالوا هرغولي في برنامج شنا يعني اف مها بيروز ولاتين ميتشاوا دربس كم في برنامج بله هاتنا ماه رمضان مبارك جبوي عالم اسلامي تفيرا وجبوي تمام جهاني را ببي وسيله جبوي خير وخشوع ورحمه وبركته ان شاء الله مهك خيرا ونا زحفه حتاج انساني وري جرك في مها جبوي پیشکتنا خوی جعالی دینی د جبوی نزیک بونا خویا لجم خدا جل جلاله بقريني وك فرصتك معلومة چه عمل إنساني خدي جل جلاله مكافاته ونا بلي كريا يا هناك جي جدها حتى بحفصدي جي خدي جل جلاله عمل إنساني خيرا وانا بلي كريا تعيين كريا جغيني روجي قوتيا روجي جبوي منا مكافاته ونا أنجق أزبدم روجا قيامتي أنجق أزوي ممنون بكم خدي جل جلاله روجيا مجي بقريني دفي قاليتا هذا إن شاء الله حتى دوام حديث دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي إنساني روجي قرد كيف خوشي هنا يك جيد أثناء إفطاري دا وقت يقو فطري كيف خوشيكك ياد دواجي وقت يقو روجا قيامتي خيرا خول جم خدا جل جلاله ديت أو ناب خود تكرار كيف خوشي جيرا چي دبي مها كولو دسبيكاوي رحمتا نافراوينا مغفرتا خلاصكاوي ناجي خلاصي وقرطلوشاج آقري جهنمية ليبلي جبوي في نخوشيا هاي قو تمامي جهاني أسير قرتي مخابن بو سبب جبوي دوربونا مجي جامية أفاهاني جي تشتكي ولو قو مغمگير دكي ليبلي عبادة إنسان مسلمان تطاعتي وينا نقري داي نبت زمان ونبت زميني فيها إنسان وقت قو إمكانوية چونا جامية نبي إمكانوية قو جوي خير وبركة جامية استفادة بكي أجر إمكانوي چه نبي إنسان إمكانوي هيا قو مالي خوا بقريني مزقفت وبقريني عبادة خانة جهي طاعتي أفاهاني حتى بلكي أو عبادتي قو مجمالي مدور كربو بلكي أفن خوشيها في معنى هاني بو وسيلة جبو إيجار كديتر أم مالي خوا بكرنا عبادة وطاعت أم جار كديتر أم إحياء بكن ها في معنى هارا أجر إمكانا ما يقو أم هرنا جامية أم لويدرا تراويحي خو بكن ياندجي مقابلة خو بخوينن أف إمكانا ما تشيجي نبي أما إمكانا ما هيا قو أم مقابلة ورين مالي لمالي بأهلي خورا بكفلتي خورا بزاروكي خورا أم هالرو جزك قرآني أم بخوينن وأم مقابلة مالي ذا إحياء بكن أم تراويحي خول مالي بكن أف إمكانا ما هيا يكجو وظيفة خبات كارين ديانتي جي يكجو وظيفة ما وعزو إرشادا أفا هاجي يكجو حقوق ما د سكرا براي مي مسلمان د سكرا مدى أفجي يكجو حقوق ما ليبلي مخابن خصوصا أف مها رمضاني أو وقت جو مثلا وعزو نصيحات جو بهتر أهميته جرنجيا ونهاية دوي مها هذا لجامعة أجر إمكانه ما تشيجي نبي لسر سوسيال ميدياي أجر فيسبوك بي أجر مثلا أفقنالي دي تربن بشكل كي زندي إن شاء الله لجورا إمكاني خوا خبات كارين ديانتي أمي في وظيفها أمي بكارينن أمي برسوا برسفدن وأمي جعالي ديني فإن شاء الله تكرار وظيفة خويا وعظ ونصيحتي إن شاء الله أمي بردوان بكن بفي معنى هاني حقيقة
مها رمضاني مها كولو خير وبركتها وينا زحفة مها صبرية مها كرنا لميجي تراويحة مها خوندنا قرآنية مها قو إنسان دستي خوي شفقة ومرحمتي دريجي ببال جارو وإنسان فقير وبكي بفي معناها حتاج موري أم قنجي خوزيدة تربكن أجر خصلتنا ما نباشية جهبن أم وانا بسكنين وأم بكن وسيلة جبوي عفوبونا ميا لجم خدا جل جلاله تكرار هاتنا مها رمضان مبارك جبوي عالم إسلامي تبدأ ببي وسيلة جبوي خير وخشو رحمة وبركته وببي وسيلة جبوي خلاصية بين خوشيها إن شاء الله ماليافا أم سباستكن امجي ام سپاس دکن مالا وجیافه بله بريز حسين كان براستي مهفانين ما وعزين مفتتيا مدياد بريز نور الله نور هرقولين زحف خوشي دانما اگاهين زحف خوشي دانما ام جير سپاس كان ام دبديسا ام مهار رمضان العالم اسلام بيروز بي وقوتني هاك ديسم درنا بندي